15 godina je prošlo od završetka rata u Mostaru, a ovaj grad je i dalje podeljen na hrvatski i bošnjački. Ni obnovljeni stari most nije uspeo da spoji razdvojene obale Neretve, levu na kojoj žive Hrvati i desnu na kojoj žive Bošnjaci. Ogroman jaz i dalje stoji između ova dva naroda koji žive dva odvojena života u jednom istom gradu. To je Mostar danas, grad u kome Srbi nemaju svoju obalu. Jedan grad, a dva univerziteta. Sveučilište na hrvatskoj i univerzitet Džemal Bijedić na bošnjačkoj strani. Jedan grad, a dva različita nastavna programa i dva jezika u školama. Mostarci putuju na ista odredišta sa dve gradske autobuske stanice. Hrvati sa autobusnog kolodvora na zapadnoj strani, Bošnjaci sa autobuske stanice na istočnoj strani Mostara. Hrvati na svojoj obali imaju kazalište, a Bošnjaci pozorište. Hrvati svoju postaju, Bošnjaci svoju radio stanicu. Bošnjaci se rađaju i leče u svom medicinskom centru, Hrvati u svom zdravstvenom centru. Dve odvojene elektrodistribucije, dve pošte i dva jednonacionalna fudbalska kluba. Dve obale, a jedna reka, desna, levoj, tako daleko. Pre 18 godina srušen je stari most u Mostaru. Provalija koja je tada nastala između Hrvata i Bošnjaka još uvek nije do kraja premošćena. Za vreme rata Bošnjaci i Hrvati su se gledali preko Nišana, sa jedne na drugu obalu Neretve. Od 1996. godine jedni se gledaju popreko, drugi nikako, treći svakako. Ti neki pravi Mostarci, oni su otišli. Neko u Srbiju, neko u Norvešku, neko u Hrvatsku i tako dalje. Hiljade Mostaraca koji žive negdje u Americi, Skandinaviji, Srbiji i Hrvatskoj i dalje sanjaju Mostar. Njima i svima koji su istinski voljeli ovaj grad, sve što se događalo posljednjih 18 godina u Mostaru deluje kao san. Kada se probude iz tog sna, vidjet će da Mostar više nije onaj isti grad, a mogao bi da bude.